nian adek nih. Ay, kakak nih, makasih. Iyalah pula, kak. Banyak yang ngomong adek nih cantik. Galak tak adik sama kakak? Ay, kakak nih. Nembak adek ceritanya nih. Iyalah, galak tak? Galak lah, kak. Galak nian. Apa alasannya menggalak nian tuh? Sayang tak adik sama kakak? Sayang lah, kak. Siapa yang ngomong tak sayang? Kak? Sayang nian. Sayang nian lah. Cinta dah. Cinta lah, kak. Kakak. Kenapa kemarin kakak datang ke rumah adik nutup pintu? Janji kan? Nggak tutup pintu lagi, Tutup janji. pintu lagi. Janji. Nian apa? Dah tutup pintu. Iya, janji. Kita nonton ya. Iya, nonton. Galak tak diajak nonton? Galak lah sama kakak. Nian ya. Iya. Ngapa sekarang adik tuh galak nian sama kakak? Kakak tuna, mau apa? Nah. Cacat.